bandlela wanya nje isibone isikhala ngathi igama ngikela kamayi la katatele kufanele la kabayi so opposite ngakungikela katata la kamayi ndele bathi thile bandlela ke isi umkhulise kahle umntwana ngiyambona yathanda thile bandlela wathi isi sisaqala ukwazana wabethi kimisisi kukhona inzalo yazokutshengisa khona ngathi ishi mawungekho serious nawe vele ungantshengisi thile bandlela wabe ngiqhamukela nomazulu thile bandlela ngamanje nje ngiyamthanda noma lithi liyamthanda la ngiyagcwalisa ngiyamthanda thile bandlela ngiyangibona emfake ku profile bazala thile bandlela akaze mfakwe umuntu Singala mazinyathi inkosi ngaligcina bazalwane likhuleni indawo lelikhulise kakhulu thile bandlela yendlela yakuphila ngayo ahlonipheke thile bandlela akekho umuntu akudube nje ophazamayo thile bandlela bebastimate thile bandlela sengathi nje la ngahlala esiporweni ngale mali ngiyamkhulisa umntwana usifane uthe akaphumelelanga usifane kakukhosi so uthe ngimkhulisa umntwana Amen thile bandlela bazalwa ngicela ukunikeza 10 minutes isikhathi sesichali Amen thile bandlela Ay yabonga bazalwane lami ngingu-aunt womntwana mthule bandlela hayi lami ngizithulela nje mfana lomna wami mthule bandlela bathi into engiyisholayo mna wami ukuthi ngizwe izolo hayi mna wami hayi ngathi kodwa hayi angeke shemu kodwa ngizahamba kuphela ngithi nge-50 rand akakhulu umntwana Kira makoti kunshayela ingoma yami lana shanje nje makoti kanjalo Simoni nyathele fona Simoni nyathele fona nyathele fona uso bazalwane ngumama othandekayo so I love the makoti bazalwane ngiyamthanda umakoti wami lo bazalwane ngiyazi ukuthi wayengimthanda yengathi one day ngafika emzini wakhe bazalwane mncane kodwa uyabopha uyenzani ngokunjalo ke makoti wami phela lapho zakhona lidlakadlaka kanifuna ukungakheli uvuse umuzi amemphela ngekadalani angeke ngikukhomenda kakhulu ngoba kumele uyakhe ngiyakuthanda but kumele ungakheli umuzi uqina ikhona ukuthi kugele egwelisonke ukuthi isikhathi sesiphelile bese ngithanda ukuba ngalowo makoti omdala abazalwane sengathi bokumakoti bonke bakanampilo nibambane kusitokolumana ukuthi gumbo ngizobona nisifaka kahle nibakhe lana ngibaba omdala ngiyajabula bazalwane futhi isikhathi esikamlibenze kumsisikakathi ukuculela abantwana njengomuntu omdala namhlanje ngiziyani ulele kukhuleka ngisukuthi ngijoti sasebenza na so mina bazalwane I'm a different gogo sibazalwane amligogo alwaza limsheni ngaxolisa ngapho wangigijimisa ngaze ngawela ngale ahlahla ngameva sonyamesaba umama lwami Jesus my Lord ngokunjalo bazalwane futhi mina ngugogo othanda ukuthi lapha khosi usagqoka amadimoti 2 years ago so lapho sungumfana omkhulu khona uzobona ukuthi my gogo used to love me and for that minute bazalwane ngingathenga isheti le6 years ukuthi ungangikhohlwa sasikhonisa kazi amen shala kumasa amen ngishabe nemali nginemali lana nginikeza randa lona ngiyoshunywa ufowenu upromise ukuthi umntana makakhule umama kagabi naye ngithi uzothenga insipho nako konke ngiyabonga amen bathandwa ngibuze kubona ukuthi kona usayazi inkonzo ngicela uculela umntana nawo webathandwa
Amen. Ngiyabona ukuthi ngingathula kuzangifakela iproblem. Amen. Nge-20 rand yami le nikelela umuntu. Amen. Amen. Lo muntu engimbonile umuntu. Kodwa umngane wami ungabile ndaba wena. Mayithi umuntu nyabe ngakubali wena usomuntu. Amen. Ngibona umuntu namhlanje. Amen. Ngiyaxolisa lingabantu lani kodwa ngumuntu kimi lo. Amen. Then lo anelithi ngisithakade alimazi uWC. Uyaziwa yimi umuntu lowana ngihlabele naye kakhulu emachingela pa secondary vele sivalisa. So ngiyabonga maye sacula kodwa into eyiproblem ukuthi enkonzweni kabuhlungu. Amen. Ngiyanikelela nami umntwana ngingakanikeleli umntwana. Yena uyise umntwana yazitonikela uyini yakhe. Maye ngakwazi ngibisela imali yami esikhwameni. Uyise umntwana yakwazi tonikela yini yakhe. Yakwazi. Okay, hayi ngizayifaka imali ngoba ngiyumntwana. This is my sister. Amen. Ngisi wami lo. Maka dungakwazi. Noma ngifuna noma ngingafuni ngisi wami noma enganisaphula ngisi wami. Amen. Amen. Ukuthi kanjani uzochaza? Amen. Abantwana babantwana bangumqhele obadala uthuye bandleni hayi nakho ke ngiyathi ngiyathela lapho ngifosi ukuthi sengiyangena ke kunikeleni njalo ngiyaxolisa abazalwane Amen. Kule i-40 rand leyi ngevele kuba usasindile ukuthi indala ugogo ke womntwana ke unikelela umntwana laye ngo-100 rand nansi ubese ugogo womntwana ke athi njengoba ulamakhaza hayi kodwa kufika isikhathi sesihambile bengizafuna ukuthi alo kuyalokuza ngabe abantu bayalokhu ukuthi kuyilokhu phakathi kwebandleni hayi ngithi umfanami-ke ngalo angangena amakhaza aleyi futhi engangena amakhaza kwesekusithi le t-shirt bazalwane liyayibona
asekhulile angithathe nangogo wakhe ayi sibekise vakatshela khona bazalwane sabapassport Amen. amen Mina ngibuye thathi mangidlala tano silibabili. Amen. Manje menge ngumtheka over. Amen. Hayi ngiyabonga abazalwane. Sano yabona ivangeli lika Kristu lingadala likhulunywa ngayena lendlela. Ya. Abafileyo bengavuka. Amen. Ngizwe ngiphila kakhulu nakukhulunywa lesibhalo namhlanje. Amen. Sengani uNkulunkulu ngakubusisa nto. Nangingazi ukuthi sifunda sonke uzaba yinto enje. Amen. So uNkulunkulu akubusise. Ivangeli kaNkulunkulu uthe wena ukhuluma ivangeli lakho ngoba ulazulu angithi. So hlala kwele kaKristu. Ngoba abantu bengaphendukela kuza sifela lapho zabasakhona angithi. Utho njalo. Amen. La ngine 50 randa kamongameli Michael Moyo. Ngine 50 randa kayebo Sibani. Lami ke mfanami. Hey. Kunzima la ngibone ngani umama zala bakho yichilisa. Yababa lapha mfana unyathela ubheka. Ngoba ngahamba lo muntu akula umuntu ozamlandela. Nawu sisizakithi nathi siyatoma. Ngoba ngibona ukuthi lo muntu ongayakhonale. Amen. Siyabonga ke bazalwane. Umntwana uzalwa ngabantu ababili. Amen. Siyabona umntwana onakibo. Amen. Ngibonga kakhulu umntwana onakibo. Amen. Abanye abantwana liyaselihenza kodwa khona lapha umntwana engakwamama yedwa. Amen. Thina sifuna abantwana abanakibo. Amen. Ukanina nakibo kayise. Amen. Ngoba abantwana badina benike response zethu. Kuze umntwana uthi ngubhebhe. Kungayisikho zonke lapho ukubona sokuthetha ubhebhe. Amen. Egameni lokuthandaza undoda lokuthi esikhuluma ivangeli lilo njengoba lingaka. Amen. Nami kuthethe kulokuyana manje ngiyalimaza nginandaba nomuntu. Amthina manje. Kumele ukuthi ngoba ngiphathisa abazana basabe kuzobethi wale ethi manje ke la yibona. So ishuthi i100 rand ngiphathisele museka ngudube angimazi ngiyamphuthuza aba umemezi uma ukutheka uyakunikelela. Le ivela kunathamu la utheka kunikelela. Le lami ngiyami 150 nami ngiyakunikelela. So ngishuthi namhlanje zihamba isonto siphumile ngiyalinda ukudla. So ngichaza ukuthi ngibabula ngoba nje ukuhamba isonto ingaphuma ngithi namhlanje ngikhona mtshana. So ngikuthi lokho singizalinda ngoba ngeke zahlala kuphela. Ngiyabonga. Amen. Yebo nje. Khona manje isandla sikuthana manje. Unubona makhondela ithi ingoma yabona ngani ngesimanje. Thina manje thina abantu lokhayithi khona sicela nje asikwali ukuthi abantu babanikele. Ukunikela sikukhuluma. Amen. Ngaphampa nje sidulele uyakunikeli. So siyacela kakhulu ukuthi sitolele lani thuba lokuthi sitoli thuba ukuthi abantu bethu betshayisa bedle bekhululekile. Amen. Kungabi hari abaye sebesiya kathana into engicelisayo angifake imali nje yakhulumela nje ukuthi isipho ukuthi bafaka siyoyinikela ngayo. uJesu ya mangalisa ukhuluma nomntwana kokuzalana ngiyabonga abasiphethele umsebenzi bazalana ngiyahlonipha ingathi umdala sikhangibone esijikela phakathi kodwa ke lami nje kungazi ukuthi manje noma ukazana ngiyambona khona umazi lo ebona bona la so bazalane ngiyangathi la ngikhuluma nje amazwi ayi2 kuyawathi ngama 80s bese populare bazalwane baba khona indlala bazalwane indlala liyana ayizange isize umuntu oyinemali bazalwane abantu bagijima beshola ukudla baze bazina abantu besenzani besiya emakhaya emaphandleni bathi yabona abantu babuya lezinyawo ukuthi abanye benzani lemigido kwabula bazalwane bagigwa yikho abantwana labeli bazalayo
liyobabonisa ekhaya ukuthi kungaswelakala ukudla lapha benzeni emakhaya umntwana ngazali 18 years lapho engaza ayi lapho uphuma ngomama wakhe ngiyabonga Nabeleke mfundisi mandikela umntwana ndikelela abazali baphathisa ngiyabathanda kakhulu mabe khona wena ngiyajabula ngoba mabe ngekho nyazwa ukuthinta kwenye indawo ukuthi kusasa nami mangingekho bazozwa njani bazali ngiyabonga bazali ngiyabithanda bazali baphathisa ngiyabonga nje ukukhona wena inkosi khulisa amen ngishoba nje ukuthi nami ngithiwa ngithanda umntwana wakhulu bese ngicela lingisi labafana bami esikhathi sithandana kungangeni umoya omubi ngoba indoda lo masiphila ngani singamathini so ngiyafisa ukuthi khona kuyane sisuke siyikho uhlale konjalo bese mbona nabazalwane beBaptist ukuthi into wayenzileyo uNkulunkulu songane ngafaka isibusiso komoya nomoya ukuthi siyakufisa khona ukuthi ngani abantu bangahlangana sengathi unkosikelumo sami Dueli mawala jembe yako leta yako. Tata zara wami mazalani. Amu ina ukulu mcheni ya baba amen. Amen. amen Amen. Amen. Ukuya kushikanya ngiyela tena. Ngiyela la inzo ya kampo. Ya kwa ngaiziza kuithunyeza lapho. So isikolo Amen. So ngiyela la indoda. Uba. Ngiyela lo dala Ese mkosi maliteze kula ngazo. Amen. Ukuthi ayani kana nimntwana. Ukuthi le angikhohlwanga ayifake esikhwameni. Ngamfuze mbelo bebe madindisweni. Bebe wandojo ayisisto sakhe. So ngani 10 rand. Akayishe. Ngiyakhe 9 years ngiyabazi bonke. Ngangitshele imali yami. Amen. Why kumele wasindizi wilapho. Yeah, sikhala ngesikondini. Sayenza isicheckisa kuyi musindizo lapho. Wakulayiwa. So ngani hayi itasibambaleni bazalwane. Ndoda leyo ayithisiza dlela ngayukala. Amen. Amen. Nakhuluma kayiwani uma songile libandla semphampa. Solo kubuya lethi mfana wami. Thule bandleni. Ngihamangala mina ngefamily eplan. Family khona la nga-adopt umuntu ubaba khona ukuthi lo baba wami njengoba uJesu wathi bemdinga tawo abazali bami labo bala. So ngendlela engibona lamadoda enza khona ngijabulisa kakhulu. Sengathi abanye abantu bengafunda kibo lenhlonipho nje abala. Akwese bandleni. So mina bengicela ukuthi kube nesmile sonke elinye vele kuze kuyotshayisa. Haleluya. Ngakubona umile umama ngiyabele sengile question makuthi mhlambeni wakhipha wakwala tele dustbin. So ngifuna kube nesmile kahle kuze kuyotshayisa. Amen. Amen shile bandleni bazalwane isikhathi hayi sisichayela. Siyadumisa bazalwane. Mali mangi Umntwana wonke bazalwane. So yonke imali nomoya awuyafaka. Esilongo isiya emntwaneni ukuze isikhathi sibe njalo. Sibe right bazalwane. Ayikabi ngomusa wesuku. amen bandleni kuthi ke 10 rand ngithi ungathamba abazalwane kubuhlungu kakhulu lokho ngicela nzima ukunale manje vele kwazabe nokukhuluma vele kunyikele kusenzakala kanjalo Amen shile bandleni bazalwane. Choice ukuthi abazalwane sibe imali ekiba ngayi 5714.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen. Kala ngiyabingelela ibandla. Amen. Leyindaba esesociety. Amen. Iyanikela lami bazalwane. Ngicela umakhothi lokuthi ayi-radio 5 emhlabeni la. Mina lo baba siyanikela lathi but mina ngifuna ukubona lo umalukazana ka-anti wangithathela indoda siyazana. Hayi ngiyabonga. Amen. Salone njalo ayibonile.
Masitabela setabela wantyakatalisa abafana labantu. Babe lokho betshave betshave bekafuna betshave zebefeyite. Betshave ukhulu wabo namhlanje. Into enkulu. Ngikhumbula ubaba wanondoda kaZalwane. Wayebuya esonto kominyeza uthi nami ngiyabajabulela bonke abakhona lapha. Umdala lo wathi esendleleni ebuya esontweni emkhavini omkhulu. Wathola idoki igula wayicela isiyasila. Kuba makalo. Into le yangihlala la laphi ngakwenza idoki yasila kaZalwane. Hayi noma nje ayami yabonga abazalwane ngiyanyekelela nje umdala ubhuti wami lo ngifuna siphile impilo emnandi lo nyaka sizayifila so ngiyabuya ukuthi sizolungisani ngiyacabanga ukuthi sizolwa i-great war ukuze zonke izinto zethu zibe right bazalwane nabazalwane nje likhululeke abala amathuluzi lisincedise silwe ukuze zonke izinto zibe right bazalwane nikelela umsebenzi womntwana obekhona konke bazalwane mbonga-ke lo mamazalo ongigwebileyo yawo kagweba lwani muntu ngiyamnikelela kakhulu ukuthi sinomfana ogulayo lapho bazalwane so ngiyacela mfana lo leviki ngiyabona nasemsebenzini bengamofisi but ngibona ngane umkhuhlane wakhona awusabe right so sicishe futhi sathonelwa ngumntwana lapho phakathi kweviki umntwana kamaphendula khona kumfana lokulo kukamama lwana umntwana lwana ucishe wasenzela ingozinyana laye kaphilanga umuntu nje konke ubuya laye ukuthi ngoba kulo msebenzi unina ngiteka ngakalobe kulo msebenzi womntwana so siyacelisa nje ukuthi abazabe ngaqeda impungu ikicha inkala lethi tekile somoyiqondisa ukuze kuzwakala ukuthi kade abantu lapha bagula kanjani inkosi kusiza amen amen ngiyaxolisa abazalwane bengeke ngikhulume ngicelwa ngabomama lapha ukuthi ngidlulise isimemo sokuthi sinomsebenzi ebranchini Saturday ebusuku kududuzwa ibandla lasebranchini eYuveli iBaptist yaseYuveli ngokutshona kwamqondisi so abanothando bazalwane bekeza Amen umsebenzi ngiyele umzana bengazi amthula bengima namthayila mbime la Jadi tabelani kilche total uma balale inkala ikicheka ozala wekondisile kona ilaini Oh ya mama
nama-present. Isongo i-5,834 nama-present. Multiply ne-8,423 nama-present. Bazame kusise izipho zomntwana bazane izipho ziyabusiswa ukuthi zibe mnandi. Ngibabongela abantu abami phezu komsebenzi osetshenzisiweyo, abantu beza ngothando nangezinhliziyo zabo ezipheleleyo. Ngithi nabo khona kwabakwenzeleyo sengathi nabo bangakwenza kwabanye, ngoba umuntu mayekumusa ilima isikwelede. Uyakusazi ukuthi kusasa mayekumusa it's a must nawo kumele ukuthi uhambe uye kuleyo ndawo. Ngibonga nonke bazalwane, nginithanda nonke njalo. Ngithi ngoJesu wasemazulwini, hayi ngosebele wami hayi ekhoneni sebele isibhakele sinakhala ngoba siyafanana lami ngihlanje njengawe. Ngiyabonga bazalwane, ngibonga nothando, ngibonga ngikophoza ngoba sihlangane enkondleni kobe sesifuna ukunyathela ngithi hayi enkondlweni ezaphandle lezi. Ngiyabonga sebele wami ukungidlulisela abantwana abangitshela bathi kuyatshisa mama, ngokunjalo hayi ngiyabonga ngegama lenkosi yami. Esayidini la kamakoti akaqandiseke. Siyabonga ukuthi uhambe kahle. Futhi kuyabonisana ukuthi umntana mloke sahamba indlela yokuthi mawuthawule lima kobani mawuzazi ukuyisakhamisa kodwa kusalayo umkhwenyana angifuna phelele lana. Ngifuna ekhonana. Anje abantu asibare banengi njalo. Banengi. Sasekuncane ngifuna elela nami nelanga ngiphinde ngibuyele zala khona esikhalangeni.
noma sengideluka lasetsholoto zale sikhala ngini eplamtri komasende esidakeni nami ngifuna ukuthi ngelanga ayizibona ingcebe ethu ilana ekhaya ngisiyabumba kungabi into yasegoli emkhukhwini ngoba umntwana lwathi ngangikhulisela emkhukhwini ayikho into elizamfundisa yona uzade efike ekhaya ebone inkomo ethi ngonini kanti yinto evele yazi ukuthi ikhona ngithiya nje lanalawo mazwi uba ngifuna ukumbona iminyaka naleza ezayo emfonele ethi malume isekhaya. Amen. Hayi siyabonga abazalwane lokhu umsebenzi uphelile ke lingathatha izinto lezi abazalwane ke ababa bonke bayachisa ke bangena abazalwane bakhulekise abazalwane lokho esikhulekisa abazalwane laba esithe silondolo lokugulayo lapho so siyacela kakhulu ukuthi abazalwane ke kulesikhathi sokudlala ngithi mina umuntu ongahlabeliyo vema sesontweni ngamkhangela noma umfazi kabanyatshaka uphela ngobhozi siyaphela sincengane sisibane so ke mase kungena endimeni yokukhulekisana siyacela thina abafana lapho ukuthi umsebenzi usezandleni zabo so i-order yonke izayenziwa yibo angifuni kusasa ntole sembizwa ngobuprincipal ukuthi abantu bade sebehleli phandle sebesenzani kufanele i-order beyibone masembizwa uprincipal nje ngiyathumela bona yibo bafana ukuthi be-maintain yonke into ibe right so into esiyicelisayo ke bazalwane ukuthi-ke asenzeni ke sikhulekisana nenini ke siboneni ukuthi uNkulunkulu simisa ngaphi uma ubona uNkulunkulu ephuside wathi uma umuntu so kuthi ukuthi-ke asikhulekeni mina kakhulu inkosi kusise amen inkosi yami so ngisusila ngubani na
Thank
Come on!